Ateti matiganite a kiama kia Jubilee kuma mwena wa Naivasha ni mararikirie kambeni ciao na kuria muingi witheme na kuhurithanio. Aige ao maratindire barabara-ini cia mucii wa Naivasha makiuria aikari makamanyita mbaru muthenya wa rucio ithurano-ini cia wamurani cia kiama kia Jubilee. James Nathani Keiro ni umwe wa aria marahuranira giti kia ubunge kia Naivasha. Kwa hivyo ninawaomba tafadhalini tuturaga na inyue guku Jumaa mukoimira tene muhe kura cianyu ndimurehere maendeleo. Keiro ni oritie aikari a mwena ucio makeyumiria muthenya wa rucio na mamuikirie kura nigetha matungatire ta mubunge wao. Undu uria umwe wa aria marenda giti kia MCA mwena ucio Esther Jerry Megere anyitete mbaru. Kwa hivyo tuamue, wakati huu ni wakati wetu watu wa Naivasha. Tupendane, tutembee pamoja, tujenge Naivasha pamoja. Ithurano icio igatabanio muthenya wa rucio kuma kiroko nginyagia thinacara cia hwaini. Gitetheria Kameme TV, Jeta Kamau wa Mwangi.